Bik sağınıp gildim, şaulap, gürülep, yemli yazlar jitken. Yıratlardan yazgan selam hatlarımını güde güde üzümlüğüm bizden. Yıratlardan yazgan selam hatlarımını güde güde üzümlüğüm bizden.
Xayrli kech, assalomu alaykum hurmatli tomoshachilar, muhtaram millatdoshlar, bizga qadrli bo'lgan jir ming suyushi do'stlarimiz, hammangizga da xayrli kech, salom Qozon! Traditsiya bo'yicha, g'adat bo'yicha biz endi Qozonda o'zimizning yangi konsert programmasini noyabr boshida ko'rsatamiz. Ham endi bu yil mana shulay to'g'ri keldi, konsert programmamizni mening tug'an kunimda ko'rsatirga to'g'ri keldi. Mana to'g'ri keldi shulay. Rahmat. Rahmat Viktor. Mana shunanda o'ylab qarasang, to'g'ri ketirga tirishsang, to'g'ri ketirib bo'lmas edi. Mana shulay to'g'ri keldi. G'adat bo'yicha bitinda tug'an kunni ana oilang bilan, yaqin do'stlaring bilan birga o'tkazasing. Boshda shulay bo'shilib turgan edim. Anasing sahnada yaqin do'stlarim, menda turmush yeptashim, menda eng qadrlisi ol yaratgan tomoshashim bilan bu yil tug'an kunimni birgalab o'tkazam. Rahmat tug'an kunga kelganingiz uchun. Шуңа күрә рәхәтләнеп ял итеп утырырга тырышыгыз, бер дә әллә ниләр турында проблемаларны калдырыгыз. Менә монда бүген сәнгать бәйрәме булсын әле. Гадәт буенча без үзебезнең яңа концерт сезоныбызны туган ягым Башкортстаннан башлап җибәрдек. Ул инде октябрь айларында минем туган ягым Уфада да булды, Туймазыда, Октябрьскийда. Бик яхшы итеп, бик матур итеп, бик җылы итеп якташларым каршы алды. Көчле алкышларга күмделәр. Ну, монардан күчлерәге, конечно, ладно. Булды. Ул кадәр үк тә булмаган иде. Менә туган як дигәч инде ул әлбәттә минем туып үскән авылым, әти-яни нигез. Авылда ул бит шулай, анда кайтсаң, анда һәрбер әйбер кадерле. Аның саф һавасы, аның менә минем уйлавымча бүген залда утырган тамашачыларның, ягъни сезнең 90% авылдан булырга тиеш. Шулай бит? Ну чыгышыгыз белән. Мен шулай бер сөйләп киттем дә, Оренбург өлкәсендә бер авылга бардык, Каргалы дип атала бугай. Шунда концерт куябыз. Әллә Каргалылар да бармы? Менә шунда концерт куябыз, мен чыктым да, белмим сүз турында уйлап киткәнмендер, концерт программасы турында уйлап киткәнмендер. Шуның турында уйли, аларга да сорау бирдем. Мен әйтәм, иманым камил. Мен әйтәм, бүген утырган тамашачыларның 90% авылдандыр инде димән. Бер абзый монда утыра, саң без каян булыйк инде ди. Шуның сыман. Менә ул авылга кайтсаң, шулай әйтәм бит, аның һәрбер авыл кешесе кадерле. Кая кешесе инде аның ләң килеп торган эте дә кадерле бит аның. Шулай бит, менә бергәләшеп үзебезнең авылларыбызны яхшы яктан искә төшереп, хатирәләрне яңартып алыйк әле. Уйлар кайта авылыма. Uylар кайта язларымда кабат туган якларыма уртасына утмабызып бузатызган шакларыма уйлар кайта авылыма айлар күнгән Kayıta nigizime tüpüyüktüna Haman ine tuğan şirden Haman şidden yazmış kına bizde yüten Uylar kayıta avalıma Baylar kütken bolunma
Jan yakkan inde ahırı Uylarıma iyerermen de bir günü Kaytırımın küp kırlarıma Uylar kaytalıma Dayılar kütken kıllarıma Güye satıp bulun dolumay Erkek çıkan yolu buyuna Hazır bir gelip şunlap koyamız yarı mı? Uyalmışığına otururuz. Bana bir birbirinizi bilmeysiz bekinde. Uylar koyda avalıma Dayılar kütken balınıma Hüye satıp kulun balığı Enkey şıkkan yolu buyuna Uylar koyda avalıma Dayılar kütken balınıma Hüye satıp kulun balığı Enkey şıkkan yolu buyuna Hüye satıp kulun balığı Enkey şıkkan yolu buyuna Rizda Salahova, Rahman Bigzor. Tinçurin tiyatro. Mına aytam, şeşekler şunda tursa yarayım eken indi, bilmeyim de. Yaraydır indi, Filip Kirkorovlarning, Baskovlarning uyilip turali şulay. Bizniki de uyilir, Allah bilsa. Hali bitali konsertning boshlig'ina уже 2 şeşke. Hurmatli jamoat, nasıl deb aytayım, nendigina ish ishlasam da, nendigina zo'r yo'lga chiqmayman. Har vaqt Ankaydan xayr fatiha so'rayman. Albatta, ul tug'an yoqda Boshqirdistonda, men Qozonda, lekin shulay da hozir bit telefonlar bor, shaltiratishib, сөйләшәбез. Аңардан сорыйм, aytam, hanim, аңа aytam endi. Mana zo'r yo'lga chiqamiz. Mana konsertlarimiz, mana shunda boramiz hali deb har vaqt. Ul endi albatta tilaklarini tili. Benim uchun har vaqt birchilib tura. Qaysi ani birchilmaydi, qaysi ani o'z balasi uchun o'ylanmay. Bugün konsert programmasini tuzaganda da shulay yo'q. Men aytam, anilar turida biz albatta konsertlarda har vaqt chirlaymiz. Amina ul o'zi bir xayr fatiha bo'lsin hali. Konsertning boshida anilarimizga bag'ishlab bir jir. Ketmay, ishora yo'q. Yanda ötken bu günleri buldu eni güya düşküne mene tağım zatıp kalasın sen kulun koyup karşın üstüne Yıllar kay tarafka gına yürütse de enkey ulağına güzel
алдымда басып тұрасың сен, қаш үстіңе қойып қолыңа. Әнкәймінің сірі мағынасына жаным инді күттен түшінді. Бір үзіліксіз күзәтәсің екен, өткен yolum қылған ішімні. Bu жерде білсәңіз, рәхәтләнеп қошылып жырлап отырыңыз бізге. Басу юлындағы қамқан қаманда тұра екен, біздің шунда ұшырашулар есіңді мысыр еркен. Жел қапқа шул, жел қапқа ашылада ябыла. Ғұмырлар бетпейіз өтәліп, ғұмырлар сенсіз өтәліп, ұлтанған шақлар болар. Ғұмырлар бетпейіз өтәліп, ғұмырлар сенсіз өтәліп, ұлтанған шақлар болар. Хатирәләрне яңартып һаманда тора тапка, безнең сөю сыйып бетмәс, хәтта калын китапка. Җил капка шул, җил капка
Şul kapka kaman silidir Jillerge bizinin baksa Menim de uylarım kayta İkev tanışkan şakka Jil kapka şul Jil kapka Aşılada yabılar Gımbırlar bitti sütadip Gımbırlar sinsiz sütadip Ustanıgan şaklar bola Hadi bir gele beyler Jil kapka şul Jil Aşılada Sizge büyük zor rahmet. Resim apa sizge büyük zor rahmet. Samavar. Samavar yok yani. Mene bit. Konsertlarga koyurga керек. Үйünü de salıp verirler может. Жамағат міне концертлар ұйыштырабыз, концертлар қоябыз да, шундан соң енді тамашашылар азақтан кірелер, өздерінің тілеклерін білдірелер. Кімдір айтайынды, Филус, ништеп сен баянға ғана жырламайсың дей. Yok ise ол концерт программасында бар, ол баянға жырлайсың. Меңа қалса ол кіші ол қадар мені де яратмайдыр, ол менің жырлауымда, аңа ол баян ярата. Аңа баян керек. Баяңғыра ұяңғыра отыра. Мына шундай кішілер бар. Қойса айта, ништеп гитараға ғана. Мына ол бет мына біз яш шақларда отырайдық, қапқа төплерінде гитараға ғана жырлап отырайдық, қызларға, сүйген ярларыбызға жырлап отырайдық. Мына шундайрақ бір номерда болса шәп болар деп. Бүтін кіші режиссер бет. Бүтін кіші біле концерттарын нешек түзерге керек екен. Біз білмейбіз енді. Мына нешек бара шулай бара. Шунdan мен ансы ярый. Ансы аңнашыла, баянға, гитараға, мен айтам, барабан яратушы ғана болмаса ярары. Бараманға ғана жырла деп етмәсі ярары, мен айтам. Көз алдығызға кетірсәгіз. Әлбәтті, жырлайбыз енді. Кімгәдір классика ғана керек, классика әсерлер ғана, кімдір эстрада, яңа өзіңнің жырлары ғана керек. Кім нешек келәбет енді концертқа, ләкин біз енді концерт программасын шулай түзейбіз, барысында жеткіреге тырышабыз. Әр тамашашыға өзінің яратқан жырларын ишеттерге тырышабыз. Мына әлбәттә баянға жырлайбыз. Әр концертта баянға ғана қошылып, жырлау ол біздің хәтта традициябызда бар. Мына бұл концерт программамызда әлбәттә андай жыр бар. Мына сіз де яратқан, біз де яратқан тарихыбызда уйылып язылған шундай бір жырыбыз. Ұлы yolның тозаңы.
Yoldan atlar kile bizge kola tuzana Рустам Рахматуллин.
Жараланмай ұнтылмас жырым бары Рүксәтсіз жанымны билеген Сағышқа түрінген ойларым Сен менің ең ашым бәхетім Мәңгіге басылмас сағышым Тынмыйша жүрегім түрінде Яңғыр егер сенің тауышым Сен менің тұрмышқа ашықта бәхетсіз қалдырған хыялым Сен менің егіріп барып та шегіне жетмеген юлlarım Taşqınны tüyüşü yarım sen Tünlerge tutaşqan tağlarım Aqlıqqa sıqlanğan şağımda Uşumda erigen qarlarım Eң tatlı nıqtada üzülgen Мәңгіге ұнтылмас düşümsin Буш diye pişikler yapsam da Yaratıp duyalmaz kişimsin Sen benim тұрмышқа ашықта бәхетсіз қалдырған хыялым Сен менің егіріп барып та шегіне жетмеген Илгиз Мұхытдинов. Xeyirli kеш, құрметті тамашашылар, сәммісіз? Бик зор рәхмәт яусын жылы қаршы алғаныңыз үшін. Сәлем Қазан! Келешек жырымда сізге бөлек етесін келген еді, міне бұл искиткіш мирас инструменталі ансамблі білән жырлаған Шиялі тау. Бергәләп қош абзыса.
şaqlarım, şaqlarım. Berüke minga süz qatmağız. Toyga batqan şaqlarım, şaqlarım. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Şiyalim tav şiyaları, şiyaları. Təmli qızarıb pişkeşdə dəmli pişkeş. Nixəllərgə nəyitdim sana nişəlim min. Gözlərim sina düşkeş, sina düşkeş. Nixəllərgə nəyitdim sana nişəlim min. Gözlərim sina düşkeş, sina düşkeş. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Biraz Andrea Mosher. Şiyalı tav şiyaları, şiyaları. Jillek jillek jiyarlık, jiyarlık. Vallahi aygaş külük bulur, külük bulur. Yaşaktağı yülerlik, yülerlik. Vallahi aygaş külük bulur, külük bulur. Yaşaktağı yülerlik, yülerlik. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Şiyalim tav şiyaları, gözlerimi qamaştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Bu məxəbətəniklər ballay dillərdə sataştıra. Sataştıra. Ilgiz Muhiddinov. Güzel. Sözler benim için suyu jara. Senin gözler benim için yıldız nura. Tılsım kuşa var cihanı senin yanda. Yürek yarsı hisler kaynı benim janda. Yaratam şul canım seni. Yaratam deyip eydüler
бәхетінде, сені yanımda, seni canımda, seni yürekte. Yaratam şul gümürlükte. Qarашыңнан көңелләрем иркәләнә. Сине янымда булган чакта тел бәйләнә. Кышларымны язлар иткән барымла син. Йөрәгемә сөюш икән ярымла син. Yaratam şul canım seni. Yaratam deyip eydüleri bәхетinde. Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte. Yaratam şul ömürlükte. Yaratam şul canım seni. Yaratam deyip eydüleri bәхетinde. Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte. Yaratam şul ömürlükte. Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte. Yaratam şul ömürlükte. Yaratam şul Gülnaz Sultanova, big rahmat. Ашыгабыз шул. Менә ул ашыгабыз дигәннән ананың әле менә шундый артистларның нәрсә инде, артистлар сәхнәгә чыгалар да җырлыйлар, аларның эше бетте шул. Әйтерсең, әллә ни эшләгән кебек әле күкрәк киереп йөргән булалар дип тә әйтәләр. Мен әйтәм, шул сәхнәгә чыгып җырлап карасын иде. Аның бару, менә тамашачылар киләләр дә, диделәр, Филүс, менә чәчкә чыгарганчы аякларым дерелдәп, инде менә сәхнәдә егылмасам ярар иде дип дерелди чәчкәләрне биреп чыгып киттем дип әйтәм. Син җырлап кара сәхнәгә чыгып. Менә ашыгабыз дигәннән, ашыгабыз нидер эшләргә, каядыр эшкә чабабызмы, кем беләндер күрешергә чабабызмы, туктатсаң кемнедер, әйдә сөйләшеп алыйк әле, тукта, хәлләрең ничек дип сөйләшергә менә искә алган сар, юк, вакытым дип чабалар. Менә шулай бит тормыш хәзер, өлгереп булмый. Менә иртә белән торасың бер мәгълүмат, әйме? Кичкә икенче мәгълүмат, кич белән теге, шундый яңалык, шуның белән әле уйланып йокларга ятасың, иртә белән торасың, уже бетте бу проблема. Хәзер тагын проблема. Менә шулай өстәп китә бит. Менә тормыш шундыйга китте. Менә ашыга дигәннән бер хатын шулай ук ашыга ди сөйләп китим әле, кызык булып китте үземә дә бу темага кирип киткәчтен. Ирен көтә икән эштән, үзе инде көн барышында сюрприз эшләмәкче булган. Барган кибеткә сатып алган шкаф.
сатып алған, алып қайтқан, доставку оформилы, русчалап айтканда сборку забылы. Қазір қарап тұрады, нешлергесің енді қазір ирінің қайтуына тігіп, әләне көп вақытта қалмаған нәрселергесің, тезген ақты инструкциясын қарағанда, вроде тігі 2 айдан ғана алынған жеңіл енді жиылырға тиіш деп қарап тұрғанда, шондасың жиып қойған мотор еттіріп, ой, әйбәт бұл дәлі ирім қайтуына деп, шол вақытта трамвай өтіп кете орам бұйлап. Тігі дүббір шотыр, тігі үйлері де яқшы салынған бетінде біздің. Селкеніп тұрада, тігі шкаф келіп түше. Нәрселерге тағын бір жиып қояйынды. Тағын бір жия тіге трамвай өтіп кете тағын. Қабақат нәрсе. Тағын тіге шкаф келіп түші. Нәрселерге қазір тезгіне қазір уже ері қайтуына бір 30-40 минут вақыт қалғандар. Тезгіне көршісі Рейс абайға кірі. Рейс абай шоқ енді Рейс абайында ол нәрсе. Ол үйде тіге семейный трусик таңғына кейінген шейін тұтқан енді телевизор Акбарысқа балетеп отырған шағы тұру келгендер енді бәлке. Шыққанда Рейс абай бүтін халіне оңнатып берген. Ярай көрші қазір бүтін нәрсені беріп, қазір іштаңғана кейіп тұрма Рейс абай, пожалуйста. Вақыт жоқ, мына оңнайын деп, мына қазір тизден қайтып кіре бетінде деп. Ярай алай бұзға іштебінде кірген, қазір тіге шкафына қорағын, мұдайлені ауыр түгіл 5-10 минутта қазір жиып берем сенға деп жиып қойған, тіге трамвай өтіп кеткен, таған келіп түшкен бұл. Рейс абай нәрсе жүргенға қорап тұрған, оңнадым көрші, халіні бұл айтырға керек. Мына қазір жиып қоям, шкафқа кіріп басам, бірәр шүріпні дұрыс бармайбыз біз. Мына қорап тұрам да, тіге трамвай өтіп кеткенде қорап тұрам тіге, ол бетінде көрінәшәк, дұрыс ішлемеген біз дейін, көрсетәшәк дейінді деп. Соның кіріп басқан, шул вақытта ири қайтып кірген. Хатын ұнытқан енді Рейс абай тұрында да, ой, матыр, мен сеңа сюрприз ішледім, әйде бөлмеге кірәбіз дейді, о, келіп кірген. Ой, хатын рахмет, костюмдарын ілініп тұра бейт. Нейді, вишылқыдағына мына мұны шкаф әйбәт болған әлі деп, ешікні ашса тіңді Рейс абай, сен шап тұрасың декеш, мұна көрші шанасың бұйық мұ трамвай көтем деп айтады. Ол бетінде шол ашыққанлықтан шылай келіп шыға. Ол тігі... Мына Илхам келіп кетті де сөйледім енді сізге қызық болсын әзірек деп тігі. Серьезный жетті жырлар арасында шында әзірек сөйлеп қойса. Илхам дегеннен... Мен сөзігіне айтайынды ол. Илхам дегеннен шындай яқынлыша ұшаған шындай бір хәл болған енді. Мужик қайтып көреді үйіне, қатыны китап оқып отыра екен. Нәрсе қатын? Илхам келді что ли дегеш. Илхам шық, ері уже сезді деп айтады. Ашыға көрмәгіз. Яры, мына жырыбызда нақ шоң тұрда. Ашық мейк, біраз әзірек тоқталып тұрайық. Әзірек бұл проблемалар бітмәз. Әзірек хәлләрібізні сұрашып, бір-бірімізді нешік яши, туғанларының, достарының хәлләрін біріп тұрайық. Ашықтырма, язмыш деп атала жыр. Yok yazmış, yalğış şasım ahırı, sındırırğa əgər oylasan. Güç dərmanım, əlli kimiməgən, xömürnü dikirtə buymasan. Yok yazmış, qarışmıymın sina, Xuday yazğan qədər, yaşar biz, yaşagən dəlləkin, yılab tügel, yaşın neredeydi bulup yaşlar biz. Yok yazmış, karışmıymın sima, Xuday yazgan kadar, yaşar biz, yaşagan dəlləkin, yılab tügel, yaşın neredeydi bulup yaşlar biz. Yok yazmış, aşıqtırma əli, Qartayırğa bizgə irtərək.
Yaşlık derdi yaşı yüreğimde, yollarımı koyma kirteler. Yok yazmış karışmayımın sima, Xuday yazgan kader. Yaşar biz yaşaganda, lakin yıllap tügel, yaşın nerede bulup yaşlar biz. Şulay biz, yaşın nerede? Dürülüp yaşarga nasip etsin bizga. Bir neden qo'rqmaycha, hallarimizni bilishib, oshiqmaycha yaşarga. Yok yazmış, yalg'ishasın ahri, sindirırga agar o'ylasan. Kuch darmonim әлі кимімәген, ғұмырны теккердеп қоймасам. Yok yazmış karışmayımın sina, Xuday yazgan kader. Yaşar biz yaşaganda, lakin yıllap tügel, yaşın nerede bulup yaşlar biz. Yok yazmış karışmayımın sina, Xuday yazgan kader. Yaşar biz yaşaganda, lakin yıllap tügel, yaşın nerede bulup yaşlar biz. Elvina. Bir neçə desəngdə bir 10 yıllap ilk men özümнің сабақташымны шулай очраттым да, мәйтәм, Илнур ни хәлләр? Өйләндең дә, мәйтәм, балаң да туды. Балаң тугач, мәйтәм, ничек ул ират үзгәрәме ул димән. Нишләп үзгәрмәсен, Филус? Менә мин үземдә үзгәрешләр бик күп сиздем. Менә күңелне шикәреп китә ничектер үзең өчен генә җаваплы түгелсең, кемнеңдер өчен җаваплы итеп хис итәсең. Кемдер өчен яши башлыйсың. Менә син аның тәмен әле сизмисең, син аны белмисең. Син әле өйләнмәгән, син әле үзеңнең балаң юк. Менә балаң булгач, син шушы хисләрне үзең кичерерсең. Аны аңлатып булмый, аны кичереп кенә була дип аңлаткан иде. Менә шулай берничә еллар үткәннән соң мин дә өйләндем. 2 улым туды. Тормыш иптәшемә бик зур рәхмәт. 4 саны тигез булган. Сәламәт булган балалар алып кайтты. Һәм шушы улларыма багышлап бик күп җырлар иҗат иттеләр. Мин сорадым, әйтәм, шагыйрьләргә, композиторларга язып бирегез әле берәр җыр дип. Бик күп яздылар, ләкин минем күңел халәтемне аңлатып бирердәй җыр табылмаган иде. Менә шундый җыр бүгенге көндә барлыкка килде. Белмим, дөресен әйткәндә, тамашачылар бу җырны башкарганда миңа бик җиңел түгел. Менә ничек башкарам, шулай башкарам. Бүген бигрәк тә туган көнендә бигрәк тә хисләр тула, күз яшьләре килә. Һәм шушы 2 улыма багышлап, достым, иҗатташ достым Марат Галимов иҗат иткән "Балаларым минем" дигән җырны сезгә башкарып үтәсем килә. Балаларым минем, бәгыр кисәкләрем,
нәсіл ағашында яңа буын. Сіз махаббатымның татлы жемішлері, йөрәгім түрінде сізнің урын. Бар сөюімні сізге тигізіп өлем, әммәгізні де бірден Яқыны көрем, сіз бит бұ жерде менің Ауамнарым, ақ бақыт тілейм сізге Балаларым, балаларым Күшті болыңыз дейм, кіші болыңыз дейм, берішмәгіз қарша искән желге. Сузып туған қолын, қойып туған еңін, яшәгіз гіл бірге Яқын көрем, сіз бит бұ жерде менің Дәвамларым, ақ бақыт тілейм сізге Балаларым, балаларым, балаларым Hürmetli dostlar, mına балалар турында жырлағаш, өзімнің де балашақ ескершіп кетті. Білмейм, мен зор олым яшында болғамындыр бәлки. Элек есігізде болса, мына шушындай екі гіне кассеті уйната тұрған магнитофонлар бар еді. Есігізде мұш ол? Әлі оның, әлі егерде кімді свитав музыкасы болса, мына шундай. Сен блатныйрақ житайыш сенді. Мына есігізде ме шундай? Есігізде енді әлбәтті. Мына шушы магнитофонларға, магнитофон, аның тауышы көп мігіне яңғырағандыр енді. Но шуңа рәхәтләні бейедік бет мына. Біз түгіл, біздің әтиянилер. Мына бүтін бейрам шуңа өтейді енді. Әлбәтті гармонға да ойнау бар еді. Мына бұл магнитофонлар шыққаш енді. Мына шунда бірінші тапқыр ишеткен жырым. Сіз мына біләсіз мекен біз аны яратып тыңлап өстік. Мен бетінде Башқұртстанда өскен егіт. Фәдис Ганиев деген жыршыны біләсіз ме ишетіп? Мына білгені біле енді, білмегені yok. Мына Башқұртстанның халық артисті. Бик мұңлы, бик шундай талантлы жыршы енді ол артист. Аның жырларын, мына нешік деп айтым, сөзіне бейлеп мен жырлайды менді. Әр бір сөзін, әр бір жырын яттыққа білейдім. Хәм шул вақытта Бибинур деген жыр бар еді. Сіз Татарстан тамашашылары, сіз ол жырны ишетмәгәнсіздер ол. Мына дұрысыңыз айтайын, ишеткәнегез бар ма? Бибинур деген жыр. Бар? Значит, сіз Башқұртстаннан. Или Ознақайдан. Бауылы бет енді ол. Бұлай тұрсаң,
Башкортстан булай әйтерсең Татарстан баулылар беләләрдер. Чөнки анда Башкортстан радио телевидениеләре эшләп торгандыр. Менә шушы җырны ярый белмәгәнегез бигрәк тә әйбәт. Менә белерсез. Рим Хасанов иҗат иткән җыр ул. Сүзләрендә, көендә ул вакытында бөтен Башкортстан шушы Бибинур җырына рәхәтләнеп биеп бәйрәм итәләр иде. Менә сезгә бер ретро җыр булса да, яңа бер җыр булсын әле. Бибинур. Шәһәр кызы кебексең, атлауларын карашың, югалтты егет башын. Бибинур, кояш җибәшә нур, Бибинур шибәр икән, бергә булырбыз микән. Бибинур, кояш җибәшә нур, Бибинур шибәр икән, бергә булырбыз микән. Бибинурым харатта Кайта үз авылына, нигә еш кайта икән, кемне сагына икән. Бибинур, кояш җибәшә нур, Бибинур шибәр икән, бергә булырбыз микән. Бибинур, кояш җибәшә нур, Бибинур шибәр икән, бергә булырбыз микән. Kızları kilip şiter, yazgı yorak bulurman, sirlerini açarman. Bibinur, koyaş җибәшә нур, Bibinur şibәр икән, бергә булырбыз микән. Bibinur, koяш җибәшә нур, Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. Bibinur, кояш җибәшә нур, Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. Bibinur, кояш җибәшә нур, Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. Хәзер истә калсын өчен. Бибинур, кояш җибәшә нур, Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. Bibinur, кояш җибәшә нур, Bibinur шибәр икән, бергә булырбыз микән. 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 Ошадымы җыр? Менә хәзер беләсез инде. Кемдер менгәнен карап торган идем мин. Иң тугры тамашачы. Беренче концерттан алып, шушы көнгә хәтле йөри торган минем Динә апамга. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.
Рахмат. Менә шулай. Хөрмәтле дуслар, инде теге социаль челтәр белән бит инде һәрберегез беләсез нәрсә икәнен, әйме? Хәзер бөтен җирдә шулай аралашабыз бит инде. Һәммәбез артистларга да теләгәннәрегезне яза аласыз бит инде. Һәм сез күргәнсездер, WhatsApp'та бик күп таралды бер видео, Киек каз юллары җыры. Минем якта шул. Эзләп таптым, дөресен әйткәндә. Мин шундый традиция бар, без әгәр дә ниндидер талантлы, үзешчән мул, укыган мул, ләкин тамашачыларга киң танылмаган кешеләрне без үзебезнең концертларга чакырабыз. Менә шундый гадәт бар безнең, әйбет. Һәм мин инде эзли башладым Артур Хасанов дигән егет, тамашачыларга яздым, әйтәм, ничек аның белән күрешеп була, ничек аңа чыгып була, язып була дип. Бик күп эзләндем һәм тамашачылар сезгә кайсыгыз булгандыр, бик зур рәхмәт. Аның телефон номерларын да җибәрдегез. Һәм без аның белән языштык. Минем якташым Илеш районы Лаяшты авылыннан булып чыкты. Дүртиледә эшли икән. Ләкин менә шулай махсус операциягә мобилизованный булып чыкты. Һәм әти-әнисен Уфага чакырдым. Әти-әнисе килделәр, Уфада концертыбызны карадылар. Бу менә ничек дип әйтим, Артурга мин әйтәм, менә мин сиңа булай дип әйтәм, Артур, мин әйтәм, сиңа тагын бер стимул булсын. Исән имин йөреп кайтып, сәхнәләрдән ала бирсә, бергәләп җырларбыз дидем. Менә аның исегездә булса. Сүзім қалды, бір мәліні барысы, юғалды, қайларда, бүгін сен қайларда, қайдан үзілім сені, қояшта айларда. Киіп қаз юлары, естемәңні қабатлап, санаймын йылдызларына. Киіп қаз юлары, естемәңні қабатлап, санаймын йылдызларына. Ол біздің білен бүгін махсус Қазан үшін қайтты. Өткеннен жауапны біләмін ізлейсің, көп нәрсе өзгерді, ник шуны сезмейсің. Мен башқа, сен башқа, тимә сен язмышқа, көңілләр шаған яралы аққышқа. Киіп қаз юллары, есімім қабатлап, санаймын йылдызларына.
Артур Хасанов. Жырның авторы Гүзәлия. Диляр Иматуллина. Жамағат, мұнан бірнеше күн үлік кіні Филус, бик зор рахмет. Әтияни Уфада концертыңны қарадылар. Шақырғаның үшін бик зор рахмет. Зор итеп Уфа концертына шақырған үшін зор рахмет. Аларының исемдәрін әйтеп, менің язмаларымны қойған үшін бик зор рахмет, Филус. Әгәр дә мөмкин булса, мен Қазандағы концертыңа келіп жырлый алырым деді. Мен әйтем, Қазан үшін, менің үшін бұл ең зор бүләк буладыр. Артық сүз меңа қалса, мұнда керек ме? Мен енді мәйтам, бір жыр аның да яртсығына жетмәз. Артур достым, бірәр жыр біздің Қазан тамашашына башқарып кетәлі дедім. Білесіңме, мен бик сүйем сені. Аңлайсыңма менің хисләремне. Шираттағы шиғырым сенің үшін. Білмейм керек қақсаң не ішлермен. Барлық келешегі қиялларым, барысы да сеңа бәйленген. Сенің тавашыңнан ишітмеше қалсам бір күн, мен әйтерсің күлге айленем. Білесіңме, мен бик сүйем сені. Аңлайсыңма менің хисләремне. Сенің белән бірге үтсәйді. Һәр туар күн, һәр төн кичләре. Барлык киләчәге хыялларым, барысы да сиңа бәйленген. Синең тавышыңнан ишетмеше қалсам бір күн, мен әйтерсең күлге Білесіңме, мен бик сүйем сені. Аңлайсыңма менің хисләремне. Шираттағы шиғырым сенің үшін. Білмейм керек қақсаң не ішлермен. Барлық келешегі хыялларым, барысы да сиңа бәйленген. Сенің тавышыңнан ишетмеше қалсам бір күн, мен әйтерсең күлге айленем. Барлық келешегі хыялларым, барысы да сиңа бәйленген.
aytersin külge aylanam. Senin tavaşağına işitmişe kalsam bir gün, min aytersin külge aylanam. Artur Hasanov. Artur, big rahmat kelganing uchun, vaqt topib. Mana bizning tomoshachilarimizni, bizni artistlarni şadlandırganing uchun. Endi kelajakda Alloh bersa, Xudoy Taala seni saqlab, o'zingni saqla. Isen imin qaytib, mana shu sahnalardan tag'in birgina tugul, uzoq yillar jillarga nasib etsin. Rahmat senga.
көңіл ашқынан әйтірсіңлә бүгін аққайынар түгел бала шағым шыққан қаршыма бала шағым шыққан қаршыма әйтірсіңлә бүгін аққайынар түгел бала шағым шыққан қаршыма бала шағым шыққан қаршыма. Яшьлек гомерең кыска синең, шундый кыска кебек тоела. Кичен шәҗәк аткан була, таңында инде кыела. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә, аның хисе белән янарга. Sakina canımdaga ya kilse sima kurkanış haber min yürgen yoktan yırak yıraktan aşığa kürme aman yaratam aşığa kürme yalgıştan saklan aman yaratam aman yaratam.
Sakla suyunu taplama bürük ılık hislerini oklama bürük uzar ömürler iskencilikine ömür bir güne suyu mengene uzar ömürler akkan sur gibi suyu mengene suyu mengene suyu mengene suyu Бик рахмат, хөрмәтле дуслар. Менә концертыбызның шундый урыны. Бу концертны үзелеп көткән кеше, шушы концерт өчен бик күп көч салган кеше. Кызганычка каршы ул менә шушы берничә көн элек дисәң дә, берничә ай ярым элек безнең арабыздан китеп барды. Ул да булса минем яраткан җырларымның авторы. Һәм минеке генә түгел, бүген менә залда бик зур рәхмәт коллегаларыма килгәнегез өчен, җырчыларга. Һәр берсенең репертуарында аның җыры бар. Халык өчен, тамашачы өчен үзелеп яшәгән безнең иҗатташ дустыбыз Ринат Мөслимов турында сүз бара. Ул бүген безнең белән сезнең арада ул тамаша кылырга тиеш иде дә бит. Нишләтәсең? Менә шулай. Кем гомере кайчан үзелер, без аны белмибез. Ләкин аның исеме татар җыр сәнгатенә уелып язылды һәм мәңгелеккә безнең йөрәктә калды. Үзе һәм җырлары. Аңа багышлап аның иҗат иткән җырын җырлыйсым килә. Сине эзләп. Tünler sudan kalkıp çıkan sandıgaçlarımın elle sağınan yaman sulap dağın gül boyuna düşen kaydan gına seni izler tabarga seni izlep izlep kişin kıyaşı bata seni izlep izlep mansudan mata sandıgaçlarıma şanla deva birir sen kaydırsın deyip mine yuvata ay nurları tünler gül üstüne düşür bizni süyülerge yana yol salgan minim gibi gaydan
Sandug'ashlarımı tamam bitabi Sabırlığım jitmi Mungsuz nişik tüzim Salkınlardan korkup Kuşlar kitabi Seni izlep izlep Kişin kıyaşı batar Seni izlep izlep Maqsudan batar Sandug'ashlarıma Şanға deva birim Sen qaytırsın deyip meni yuvadan Sen qaytırsın deyip meni yuvadan Üzülüp sağınan günlerde Söyledim sırrımı jilarga Havalar sırrımı Jır edip taratkan illerga Havalar sırrımını Jır edip taratkan illerga
Бик зор рахмат, хөрмәтле дуслар. Менә шушы балаларым дигән җырның авторы һәм инде менә бу җырга мин үзем исем куштым, күңел серем дип атала. Бүген безнең арабызда бергәләп тамаша кыла иҗатташ дустым Марат Галимов. Күрмим сине, Марат, кайдасың син? Менә ул. Бүтән алкышлар сиңа, брат. Гомумән, җәмәгать, менә шуны әйтәсем килә. Быел концерт программасын төзегәндә, ул әлбәттә композиторлар, җырның авторлары бик күп җырлар язалар ел әйләнәсендә. Һәм җибәреп торалар, тыңлыйсың, сайлыйсың. Быел ничектер күбрәк моңсу җырлар язылды. Мин булай дип аңлатыр идем. Бәлки ул язы да шундый булгандыр. Шулай бит, әйме, яңгырлы булды, болытлы булды, ничектер күңелле булмаган кебек булды. Яз көннәрендә, май айларында кояш та бик сирәк чыкты. Бәлки композиторларыбыз, җырның авторлары да күбрәк менә шундый моңсурак җыр язганнардыр. Ләкин җырның җыртыгы юк. Менә сез әкрен моңсу җырларны булай тыңларга яратасызмы соң? Менә кул чапкан кешеләрне искә алдым, сезгә җырлыйм инде хәзер. Ялгыз аккыш дигән җыр белән дәвам итәрбез. Мәхәббәт, әлбәттә мәхәббәт темасы. Аккыш яши алмый диләр, яшәсә дә сүнә торгандыр. Безнең сөю әллә сагыш микән, бәлки бары ялгыш булгандыр. Ике язмыш, ике аккыштыр без, адашканнар тормыш юлында. Ике ялгыш, ялган язмыш булып, яшәү язган ятлар буйнында. Зәңгәр күленең парлы аккышыда иңләп йөздек сөю күлендә. Пара кыштай өзелеп яратсак та, җитә алмадым бәхет үренә. Adashkanlar turmuş yolunda. İki yalgış, yalgan yazmış bulur, yaşav yazgan yatlar koynunda. Ayırdı şul bizni aşı yazmış. Suyu kulin bizga şikledi. Şiklese de bizga suyu kulin. Canımız
yolg'izdan suyu ketmadi. Yazmış iki yalmış bulan yaşav yazgan yatlar koynunda. İki yazmış iki akıştır biz adaşkanlar turmuş yolunda. İki yalgız yalgan yazmış bular yaşav yazgan yatlar koynunda. Hürmetli dostlar, bizning konsert programmasында har vaqt video filmlar bor. Biz bu yil yangi video film tushirmadik. Biz uni nechik deb o'yladik? Bo'lgani bugungi kunga bek aktual to'g'ri keladi. Shunga ko'ra uzun so'zning qisqasi e'tibor ekranga. Ул кулына таш алды. Һәм шуның белән бүрәнәгә сукты. Тонык түбән тавыш аның кардәшләрен сискәндерде һәм тынсыз калырга мәҗбүр итте. Ул тагын бер сукты. Катырак, көчлерәк итеп. Ырган тавышлар үзенә күрә бер ритмга әверелгәнче сукты. Гаҗәпкә калган кешеләр бер-берсенә карашты һәм каяндыр күкрәк турысыннан саркып торган яктылыкны гына күрде. Шулай итеп, музыка туды. Алар кыюлык һәм иҗади дәрт белән тулды. Һәм кеше үз мәгарәсеннән чыкты да дөньяны яуларга кузгалды. Ә музыка шул вакыттан башлап аның янәшәсендә атлады. Сугышта, туйда, бала туганда, чәчү вакытында һәм уңыш җыйганда. Музыка төрле булган. Һәр кабиләдә үзенеке. Әмма аларны аңлатып булмаслык ниндидер көч берләштергән. Ул көч һаваның тирбәне аша Алланың барлыгын дәлилли. Музыка универсаль код. Барлык язакларга туры килгән ачкыч. Борынгы гасырлардан бирле музыка тынычлык һәм яктылык коралы булып хезмәт иткән. Музыка берләштергән, сүзләрнең көче җитмәгәндә бер-береңне аңларга ярдәм иткән. Кайгы хәсрәтне күтәрергә көч биргән, бәхетне уртаклашкан. Музыка сугышчыларның көрәш дәртен арттырган һәм кан дошманнарны дуслаштырган. Ул туган яңа җаннарны каршы алган һәм мәрхүм булганнарны башка дөньяга озаткан. Нәрсә ул музыка? 7 нота. Үз тарихыбызны, бабаларыбыз тарихын кушып, без алардан тормыш шилтәрен үрәбез. Киләчәккә өмет һәм киләсе буыннар белән бәйләнеш тудыручы 7 нота. Бар кешелек дөньясына күңел тавышы белән сөйләшергә мөмкинлек бирүче 7 нота. Музыка безнеке яисә читнеке, үз яисә ят була алмый. Дөньядагы бар музыка ул уртак мирас. Безнең уртак байлыгыбыз. Кешелекнең бөек тавышлары, танылган музыкантлары, җир шарының төрле почмакларында туган якты дахилар үз музыкаларын без ишетсен өчен тудырган. Күңелләрегезне ачыгыз һәм колак салыгыз. Дөньяның бар музыкасы сезнең өчен.
песни прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой возьми с собой. Esta y casi sana mera, no tiene la culpa. Caballo de Benzabana, por que me he despreciado, por eso no perdono ya. Esta y casi sana mera, no tiene la culpa. Amor de campidenta, amor de mi pasado, bembele, 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 bembele. Bamboleo, bamboleo, por tu vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, por tu vida yo la prefiero vivir así. No te parlen de ellos, por tu vida la fortuna del destino. El asesino de
Спасибо. Coita quella mare luccica a tira fuori dal vento sulla vecchia terrazza davanti al golfotti sorriendo Un uomo abbraccia una ragazza, tipo che avevo pianto. Poi si sceraccia la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica è diventare un altro. Ma se la vede che finisce e non ci penso poi tanto, anzi se che ve li finisce era che ne mi dicio il po' tanto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, È una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene, sai. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene, sai. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene, Елгиз Мұхамедов, Руслан Сафин, Фирюз Картина. Jamaica.
passione d'amore sento bruciare. Giamaica, Giamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire la sua bocca inardita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Qual volto di mistica donna, qual occhi di finta Madonna, che tutti tradici in Anna non so scordare. Giamaica, Giamaica, sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Come brucia Pigas? Perché? Oh! Jamaica, Jamaica, penso canzone parassita non volvira más. E mi pintavo las manos la cara da su. De improviso il viento rapido mollevo. De me hizo volar el encher infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volando, volando, felice, mi fue tramato, bajo el calzón. Y me atrapa el mundo, se aleja de pasar a mí. Una música dulce tocada solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara era azul. Y mi improviso el viento rápido me elevó. E mi hizo volar el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Arturo Acciaio! Affetto Brigala! Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara era azul. Y mi improviso el viento rápido me elevó. E mi hizo volar el cielo infinito.
Ruslan Sarpin. Miras instrumental ensemble. Venus Kahira.
марш еттіріп қазір рахаттанып бейісігіне қалды. Аның жыры да бет жырлай тұрған түгіл бейі тұрған. Кімнің бейісі келе? Тыпырдатып бір басмағаш бейі бұламын нейл. Тыпырдатып бір басмағаш бейі бұламын нейл. Жүрегімді яндырмағаш сүйі бұламын нейл. Жүрегімді яндырмағаш сүйі бұламын нейл. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. Басайымшы дұрыс нешік тұрайым төзім. Басайымшы дұрыс нешік тұрайым төзім. Ішімдегі сырларымды айтып берайым білім. Ішімдегі сырларымды айтып берайым білім. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. Тыпырдатып бір басқанда шаттық шешесі әгір. Тыпырдатып бір басқанда шаттық шешесі әгір. Жүрегімді зымбырдатып кетсін зихан махаббат. Жүрегімді зымбырдатып кетсін зихан махаббат. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. Тыпырдатып бір басмағаш бейі бұламын нейл. Тыпырдатып бір басмағаш бейі бұламын нейл. Жүрегімді яндырмағаш сүйі бұламын нейл. Жүрегімді яндырмағаш сүйі бұламын нейл. Хош дәрдайым да, хош дәрдайым. 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 Мындай концертта официально айтырға керектеріне. Филус Қахиров. Үзе. Зор рахмат, Филус. Мыннан 2 күнілік Булат достым шалтыратып Филустың концертына барам. Барасын келмеймі дегеш, менде Филусқа шалтыратып өзімні шақырттырдым. Рахмат. Шақырттыруымны кері қақмағанығыз үшін. Менде туған күн. Филус енді 1 елға ұлы меннен ол, 36 яшаңа, мен 5 яшқа яшырақ көрінсем де. Алайда біздің шынанда достылық енді көптәннен рахмат. Филус ол бик рахат кіші, білсәгіз міне. Оралашып отырырға да рахат кіші ол. Әлі қатыны янында болмаса, тағын да рахатрак. Шындай. Біз Филус болған бәйрам, ол қызық, көңілі өте ол тұрмышта шаңа көре. Туған күн бұлғаш әлбәтті енді бұш құл білән келу меңа оңайсыз бұлар ие. Шыннан да оңайсыз. Еуқ енді, алайда мен яқташларыма выручка ясарға болдым әлі бүгін. Чөнки туған күнге шушу кәрзинде меңа Илсия Бадреттинова жибәргәне жимешләрне. В общем, корзины шуннан, шуңа күрә ул теге авыр да. И, әзрәк ни да инде, на всякий. Рахмат, брат. Хойтыр дәрттәйем. Рахмат. Дамир Сабиров, якын достым. Айрым музыкантларга рахмат әйтәсем килә. Искиткеч җегетләр, бөтенегез дә профессионал, прям менә бөтенесе менә пляж гармунчылыгын алып, шашлык гитаристыңа кадәр саксофонист вообще ул воронкаңа су саласы килә башлады минем бер шумыш. Поэтому клавиша бу бит әле бөтенесе тире тавыш әмәгать, тире тавыш шуңа күрә үзе дә бит инде Татарстанның алтын тавышы дип йөри бит инде ул үзе менә. Молодец. Дамир Сабиров.
aşıklar Seyo yarattım mında tıklangan Sızdırıplar bir kileni bile Sayradıplar Nuri oynadım Biz öderimiz birge Sinde min hem garmın Işavuş aşık biz Uğram boyladık Bizning avulga ishdan bir bo'shab vaqtda buğa bizning yoshlik sangar kishlarda davo bo'lib bir mongli kishlarda sizdiriblar bir gilani bilan sayradıplar ko'rik o'ynadim biz o'zlarimiz birga senda meni xabarman Shavush aşık biz Uğram boylarda Sızdırıplar bir kileni bile Sayradıplar Kuri oynadım Biz öderimiz birge Sinde meni hem garmon Shavush aşık biz Uğram boylarda Sızdırıplar Sayradıplar Shavush aşık biz Uğram boylarda Ha? Yok mu ne hali? Yok, bizning bitti. Yok mu? No da. Yarı cemaat mene bulay tesim kilali menim. Dürüsün aytkanda bugün sizge ulы rahmatlarım жеткиресим келе. Bugün mene şulay bizning konsertibizga kelganingiz uchun tug'an kun konsertina. Mene o'zingizga bir qo'l chalib qo'yinglar. Biz sizni arıtmadikmi? Yo'qmi? Yarı, men endi o'ylagan edim, jırlarım mikan, bu jırni yo'qmi ekan, kuch halim qolirmi ekan, yo'qmi ekan, kuni bo'yi repetitsiyalarda yasadik, endi uzoq. Men bugun piramidada qo'ndim desang da bo'lay endi. Ertadan boshlab mana shunda. Lekin shulayda sizga bir kuplet qana bo'lsa-da, Sandu
Бітіріп тұрыңыз. Мен шаярдым бе? Сіз яратқан, біз яратқан жырыбыз. Традиция бойынша. Жез, қыңғырау, мұңдара! Руслан Сафин, Артур Акшаев, Максим Куприянов, Лира Насибулина, Андрей Аношин, Екатерина Болотнова, Гульнара Ярмиева и Ильгиз Мухатдинов. Татарстанның халық артисті болсын әлі, бірақ шой деп айтайым әлі. Рүстем Рахматуллин. Шушы біздің мына қазір туған күн кетті шыннан да. Әлі тағын нәрсе боласын белгілі түгіл. Біздің
шушы төркемебезнең җитәкчесе, продюсеры, минем тормыш иптәшем Эльмира Кахирова. Видеообеспечение Радик Шарафиев. Һәм иң мөһиме, хөрмәтле дуслар, Казан тамашачылары, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Юк, алай гына түгел. Мин мосын тәмлегә генә калдырдым. Артур Хәсәнов! Хөрмәтле дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт. Бүген безнең белән булганыгыз өчен исән-имин күрешергә насыйп итсен. Саулыгыз!